Omurozi wa Kitara TV tuli hano mu kichweka bakyeta Isunga omunyamasaza ya Kagadi kyonka kandi tugenda Kibeedi oyiro hatakereka ne motoka ene tuferekerera hano makanika kugalenga okuba nagiterekereza tusobole kuba tuyongera n'orugendo rwaitu tugenda Kibeedi ari omunywani waitu akwenda kuba na yehunisa abajungu bagamba ku surprising akutera surprise abazaire baye. Yes, abazaire baye bali Kibeedi no tukugenda Kibeedi cyaro baketa Kibogo. What ekikusa kugamba batu bakugonza muno abazaire baabo. Tujja kuba nole ebintu ebya tujja kuba tutwalira abazaire baye akwenda babe nabehunisa na surprising akubole kyanti akubagonza muno. Yes, nkwenda kusaba usigale hantekaniza Kitara TV ninyo jira shomeno musajja muri sakando mwaba muri tugenda mu Kibeedi Kibogo osigale hantekanize ne motoka kaire kanu bakyagikora mwina akafuka titoke efuniremu kyonga kandi kajja kuba nikawa tusobole kuba tugenda maiso ngenda kusaba utoruga hantekaniza tugenda mu Kibeedi olole ebintu ebike bitujja kuba tuhereza abazaire bono omunywani waitu aro keki aro sukali aro omunyo arebyo okulya mcheri bitoke n'ebintu bindi muno oyiwo kyokoro taruga hantekaniza enu ha Kitara TV. Ndi hano akasaye hano. Dana akasaye. Kitara TV tuli mazire kubantu twika Kibogo na mbere tuina mufurusi wati no mukayikuru waitu tujja kubantu surprisinga eniyo Kibogo kyonka bangambye kuba twere twina kubasanga ndi bakyali mu Kerezia ni basaba kyonka hati bangambire kusaba kuhoyireira so hati I think ni gogo no muhanda kantero musikio no muhabuzi. But I think in Google Muhanda. Kamterere. Motel is MTN kandi waliwa Airtel. Ni Google Muhanda I think. Google Muhanda. Ndeteka kuba ni yene kanisa Ekeresia. Tuli muhanda kuno gwenyini. Ogwekerezia amahanda gwekerezia njya kuroro yemerere muhanda njya kusukiraho nkaka nindora abantu bahingi chonke motoka yo yiwo giboinei tinka chiboyi ojja girora kale obwire bwekerezia tubukwasire kurungi kyonka nevertheless tujja kubasanga kira angambire njja kuniwe njja kubandiriza okurora ati nuwara wali wengi kata kunterera yene Ekeresia mpaka Ekeresia ni yeno mpaka
Ekereziya ni yenu mpaka enu nyamasazi ya Kibaale tini ya Karuguzi Kibaale muguru singuli hali tumazire ku bantu murora kyonka hati katugende tubaze nawe mwebale sabiti kurungi kusibirota kurungi se yebale mpako aboli amoti muguruse yawe mayangamo mugenda bita mwebale sabiti mukayikuru alinkana otumuramukiyeho atahire twenda nawo kumuramukiyeho atahire wakusa kumutwetera tumuramukiyeho basa kuja program kugambira mpora mukuru tugambire ngo kikiye kiro mwene kutugambira program ero ndiko atinyeka ngenda kukwasa ogwa abazeho nayo atubazeho mukayikuru nawo Nyanja Kerema moti ni wakusomesa hano ni nyakusomesa kisomesa kya St Joseph Kibogo sa Paris nyine no musigire wange ngugu nawo kabagambira amabaragaye ikandagaho amabara Frederick Gafausa atenye Sarongo Saroni na Sarongo mukonyeze umusomesa nsantwara hano ngani nzaro umusomesa kya Kazobo wajabo wakwereza kuno yego sabiti bigenda bita sabiti egenzere korongi tebaire nakizibu kandi enyumire okusinga services za village nama nomuneze kire chikuronka kino kirongi muno osibirota tukwenda kubazaho naiwe mukama yeba mugeba limwe bale kusaba nanye mwebale esabite bayireta bayire kurungi tubayire hali na mugurusi twagana ito tureka tuje tukuramukiyeho mwebale muno bwiro tukusaba tuge twikaleho hali na mugurusi twikaleho hamwe na utini twikaleho na mugurusi hali nge nambera ikalire hali tunyumye mukatito hati onu kakulete Kuatinira muno muzeye tina mugurusi aro umuntu akugonza muno atumire hali iwe kuruga safari ndaira rugi safari yanka turugire hoima yatutuma hali iwe na mukayikuru wono kyonka hati timanyiro muntu kyo guwomanyire akusako bana akutekereza akugonza muno mu bantu bawo boina abantu bange banyina bona kyonka ari muomu atugambire tuije tukurole orota omazira akasumye otamurora yagamba tuje tukubungire yego alimutima musikali mukayikuru Kitone wenyini ni watutumire hali iwe Kitone wenyini ni watutumire hali iwe yagamba tuje tukurole ego ati nkwenda sazi nukumuterere simu mubazeho nawe mubazeho nawe aina nebintu byatutumire tubibaletere hati Kitone kamutoze hano mubazeho nawe agambira abagonza muno yagamba mwebale kumuzara atugonza muno yagamba mumene emyaka egendera yagamba tubakulira na birthday ila kwenda tubasalire keki zanyu tuziresere ya mzee ya muguru ya mukayikuru mwebale mwo kuikirira takwata baitajja kwata hati ngenda kusaba muntu anyambe Adolf osoko gendo tuletere keki ziri ibiri tufuna kutuho muhyo
tubasalire keki. Tubasalire keki. Muikale hano. Imira bulungi. Kati mutu atira kubera Kampala na ewuwe abera Kampala. Alimo araheru. Araheru. Kanunu mwamufumize hoima. Atite tuli ba hoima Kitara TV. Ayendeze ensi yone kurole ha Kitara TV abo kuba nete chazi no tukuruga. Mukayikuru sembero na muikale na muzeyi kurungi. Ekitaro kinda abatuma mwisike go musiza heru. Enko musomesa. Aha. Keki nzinuzo. Ebeti ya nyuma. Keki are ya mukayikuru. Are ya muzeyi. Sembera hano ya mami ingino. Ati muringo bali bagole baitu. Baje bayike bayimere nyuma yazo hano. Tubasiye no buzina bwa happy birthday. Tusemeze nabo. Aha batusalire na keki. At murindo baije balete no muvyo. Ijo yemere mbuhano. Nenga. Amuteri. Aha rero muterere hano hawo. Era bwakaira kumwendo kutira rero bakora. Takwata. Ni mkudumira. Muse yajikaje muri hano. Muse amakuru bakumuruma. Mame yawe irikuni. Eni ya tatu. Tate ya. Mama soko. Mugenda kuya. Bagambire ku. Eno ya msajja buru. Arazikwa. Kitone takwate simuna nyumba ilintere bali tujja kubaza nawe. Akwa tujja kubasendekereza tubatwale n'omuka. Asembere. Aha hati. Muzeyi. Mama, tata ni wako atakashio. Tata kwata. Ni wakwata? Tata kwata omusio. Eni niyo ya muzeyi. Eni ya mami. Aha, ati muzeyi niwe kujja kusara. Nja kubalemu. Akyase ba mapesa. Bainanga musayi bali mukukwata. Jajja nawe tereza mumutereze. Kwatiro. Owajja kutubalira. Nempete ejja kuyija. Emu tutandikira isatu. Isatu, ibiri, bundagamba ziro mutandika happy birthday bani basara. Ibiri, emu, zero, happy birthday to aha, mbatere no mungaro. Kumwazimia mbiera kana. Swani zangu zende siranu zirika. Amo. Kuli kutiga kazina kagende ke mframpo. Ne soda nzini. Eka hali mwezi. Adolf, dona no jabireta. Omusomesa alinkaha. Omusomesa nguli kuli ajja twene Sara. Mamuto. Bali mubahere. Ajja twene Sara ya mugurusi obuhangazi bwa mugurusi na mukayikuru. Choka video yange.
Endia cha kusigara. Kusara hepi. John, tata kwenda mili elienda. Run, yakusembera. Mugurusa atabasabire Sara. Sara okumala kulya Sara kujja kulya bagisabira ati nigwo. Saba yona. Ekankwatira. Kale mukama tutwebundaze tusabe. Mukama twakusiima abo abagenyi baitu botuleteire kandi n'omuhara ahereza ebintu binu mukama tuongera kumukwasa mu ngalo zaawe osobole kumukozesa muno akutuyamba akwombeka ekereziya empyaka kandi mukama ntusaba abazaire banu baina ekikubaburawo sakame tuyamatiri munyo ebyo twasantwamu Yesu Kristo mukama waitu amina. Kwenda yongerea chwekaho kyonka ebintu ebindi Adolf ebintu bireete ebintu muzeeyi na mami mami na yisesenje yemere hanu batuganyira kutalibaniza Tweyanza sebo bagambe tubalete tukuletire sukalo nyonyo omunyu Utalia kifuka. Mwebale kwetweka. Mwebale kwetweka. Utalia kifuka. Mwebale muno. Yagamba uli n'omucheri. Tweyanza sebo. Tweyanza ta. Uli n'omucheri. Mwebale kusitula. Ne sodo takanga halenu ne ndi onywe. Tweyanza. Bami mwebale kusitula. Luwanga bangwe mkisa. Aha nebindi lekabi. Ati muto twende tukwate bisane bino. Omulinga kugonza muno deka tulizangane yagamba ne sukalo onywe onywere akasaho iwe ebahase ebahase gwiranse ebahasa inywe netali banze hano yagamba sukalo onywe yatugamba gonze ne sabuni rabe tembere baitiwe sabuni oyogye tayiragura tweyanza sebo tweyanza mwebale bambi yagamba yatugamba nesimisimu onywe tata tweyanza tata mwebale kusitula mwebale yatugamba otalya mucheri gonka kyonka ne kitoko olye omubumbo omige amina amina tweyanza mwebale kusitula tata luwanga bongere emikisa mwebale mukwano mwebale Janet ngunateire tuina muguru singu hanu tweyanza bitusuzeko mwebale network kutalibaniza waitu muzeeyi ngugo mami ngugo mbanu bakuteere bagambye Kitone webale kubagonza muno tweyanza nanyokubenda muko Sam nane ne kitundu surprise tata happy birthday baba zina birthday n'abantu mbao bona bagambire webale hati mugurusi bakugamba ujwale sati n'empali yagamba n'enkaito otajwala enkaito egwire olubege amina yakugulira okaikuru yakugulire gomasi leka tulizangane yakugulire gomasi yagulire kikohe jona mbibi amina tweyanza bintu kale nyabo ebintu bitutuseko bulungi baba yongerako eddobozi ekumiga ebintu bitutuseko bulungi tweyanza kale tata niwo okusinga ego baba kunzara kusabyona amina
Nabale kunkuza kusasula. Mpoje kama wewe. Bwebele kusindika abalezi bana bogera bulungi. Kitone. Wangi. Mami asimire na dadi basimire bona. Kusinga basimire. Na mami kangu mukuhereze nawe nguno baze nawe. Ngunuwe. Webale mama, yo tinakimanye oguweko omuyikuru. Webale ta mama, webale ddala. Ero tswarwire na mati botu wahire bano bebale muno bambi. Kitone. Kale mama. Kwafizoyo. Mukama kwe mkisa yona. Ya matabi jona chiwe chikole jiti. Yona. Na mbaloka byamina mbaloka sambire yona. Mumutere mungaro mukaikuru nazima. Nakwenda kuwasha naiwe. Usome siku ekelezia. Mchara Kitone. Mchara Kitone. Tukusema rwe birungu na byokoze tukujaguzana kerezia. Baitu ntukusaba otuyamba kuombeka ekerezia tuine kerezia mfunda. Ente bizuwa tuhaire tizine okujia. Otuyamba kuombeka ekerezia mpyaka tuyemka kerezia kafunda. Kangonde se kale kurungi baitu ba mama babanu obateye tukwenda bagayitwe. Eke kyoyi. Okusima nguri yentani wange. Wanga koleire birungi. Sima ngirenta. Omulozi wa Kitara TV intekaniza ni kweteri abantu baitu mubaboine kandi tuli hano bakweta Kibogo mu Kibeedi enu nyamasaze taha ya Kibaale tuli mu Kibaale okusobola kubaina omugonze bawawe okusobola kubaina uruganda rwawe wakwendeze kusemeza nka Kitone kidijana tingera kozere twikira Kitara TV tujja kikora kyo nangero mulingo kwa kigonza ha Kitara TV tukwenda kubasendekezo kubatwara ho muka otaruga ntekaniza sigara okatito. Abana bayinga abana bona ndabagambira omuhendo hati we Kitone ali wakayinga namba wakasatu emyaka no gikengeye baitu keki ya mami mugiretaine keki ya mami mugiretaine keke kunira okati bachitekere na munda bagitereka mu ndoko mami iwe miaka yao no gikenga kurungi yego eringa sanju nesa kandi mugurusi ndi munkaga nesa tu iwe nankaga mami akusinga obukuru kasoba mu tugenda nka kusirimu kakunu Jaja bange bano
nkwenda kwijukiza Obunyoro Kitara convention na mbera ajja kuba kumanyangana kwa Abanyoro bona mu nsi yona na muno muna bali mu nsi za heru ejja kubeera byokwezi kibanza mpaka ebiro okwezi bina okwezi okwomusanjo mwaka guno 2022 convention ene kaba ina kuba yo mwaka 2019 baitu nke byabaire bya corona mu nyonyi zitakurubata mahanga gakingire buli hanga liri lyalyo honka so twajongezayo twagamba lekebe yo mwaka guno 2022 Obunyoro hona na mbere okali mu nsi za heru nya bali mu Bungereza abali mu America ohenyini abali Canada abali mu Asia abali hona na mbere okali tugende to be part of this Bunyoro Kitara convention ebandirize kimu come and be part of history iwo Omunyoro muleta abana babanye byo buhanga byabo bamanyoro limirwabo abukuba one of the things ebitujja kuba celebrating culture yitu nk'Abanyoro then ebyobusubuzi ebyoburambuzi Kitara TV tujja kuba tugolekyo mukoro gona ebiro byona bibiri so hona na mbere okali ijo bweweteraniza hali Bunyoro Kitara convention so tukwata hano yeah okay Bunyoro Kitara convention ejja kuba hotel bageta Mario Bethesda aho mu US Washington DC Bunyoro boko banoenda kumanya ebikusingaho kusa kubongire kibanja kyabo www.bunyorokitara.org omanya ebikusingaho ko bookinga hotel boko banoenda like kwa invitation wa osobola kuba nofuna visa okumanya ebikusinga hawo Kitara TV hano niho omuka tubahira kerezia twagaleka tubasendekereze tubaleta omuka batena ngeri barahimbe ebintu kyonka ati nkwenda kubasiburo bakaire kano tugambire akagamba kakusemba mukayikuru banji akagamba kakusemba otusibule tugende bebale muno kujja kutulora tata bebale bingi bimtukoleire kitono kumugamba ki Kitone tina na bimugamba bire bonyikala nawe baitu nimba gondezo ruhando rurungi na bisimase nungi muzei kankwatire ego kusima muno mwebale muno kutwete ebintu bytunna mutali haho ruhanga bongere mugisa bona mubaturamukize ego kitono kumugamba ki kitona yebale muno byatukoleire atali haho kamkwasero hanga mulinde umusozo wabyona sigende matiya ndahura nanyo kamberekerezo kwiko twaitaita no mutekanize zinda Kitara TV Julius Chomuhendo ni gama baragange mwikale koronye mubayi